penona one ne te wo fi a wa han anadan a wa han e wo yo so ana o da bi ho de once pena wa ba mi nchen wo dem ba mi ne nya bibia da ono okay enti no me saba saman kese ho no ba mi nchen se ho na mi te potin asam enti wo free asaman kese na ko galamse wo yo so wo fa ka da bia de ko Dabi ya bosume ne de to so eduba kon yankrompon adawromenti na watwi mu wasan ede ye na twa nyina yesen akwaba minim se ba bibia wo bia no ohoye sede ye nso ye hoye no ye danyame ase ebi krai wokoi nanso wansan ama ye de wonyame ede ye hu afofi ede yakọ san de ya badum binti ena sabre ye da so etenkramo na ye wa hoden enu nti ye de asedem rempe mu asiedu ede be ma hwedi apo nyankrompon kwame won hweso pa ewie ene na wotwi mu nyina no wode hwa ye ne abusua eso se nka meka sei ebusua ni bi yedofo bi ho kan ya enka ene ye nte ha ya yenuma ye so chen no nkasa brei ke ani achi nyina amuamua nanso nyame adom ye nti na ewose ye de aseda ni nyina de ma onunkuto ye sese bribi wa aseda chi a ye nyankrompon ko a na ye de ebema no enye wujuju ka wa bi ye hye wonsa enye wo bansire bi eda wasere enye yi bi a wo de ato wonsa wo ka wa bi a wakwaje ne bo wo ho ba ye o enye ka wa na hye wo no na wo kofo ka no emi awo na hunu se ka no anhwe be kwa akogya wo se bia na se edo be kwa akonya accident da bi eno de ahwe nim onyame ena edi nyina ye ho afofi sa ena etie pepepe medin ede Maa Akos Akoma mu nsam dwumadie na dwuada nso ya kurukra ya tenase ya de ebremo ayensema ya de bande awu awunim ena ebi areho ebi esere ebi anije ebi abufu ebi abote ni nyina kabom ena eye Akoma mu nsam no ne de abrɛ sabrei mabedwafo nyina da aye krado sanso ena menimsa wo awo behwe yetie yen wonso waye krado Pastor Julius Naba ewa ha Evangelist Samuel Mensa ewa ha Annette eye anen so ewo fi ha efiada no otia no na echi kakra nyame de na kwa bedu sanso ena na nakua koko akua nso ewa ha obi so wo love no pa woman bi woti koko ne kura no na chese wotubi sere sa no kre sa pepepe ena etie wono so ewo fidua mu Ishmael Hayward eboye chidom ene adonte as producer ena fe nana ya won so edie ko Facebook ena fe YouTube me pa chaw baby a wo no ubenya TV ha eyonua TV fato ho Rabi 1 TV Osekrom TV ubenya ahwe kama sanso na radio ni Akoma 87.9 FM fa radio no eto ho kama na mum baby a wo no ebia na radio man ena wonya TV wo phone ne kura wo betumi akọ Facebook Akoma 87.9 FM bomodi ansa wo be like page no my more likes na o like page no a uja wo comment on afa ye programs no wa share ede amaye pa sanso ena se wo ko YouTube nso a Akoma 879 Akoma 879 eno no ubembo modi anse obe subscribe in page no wemia adoma bi na eda ho no ebreso and you get notified no wa share link no ama foforo nso etumi enya bi ahwe Nikki Pizza Fan Club ya shout so fans of Akoma mu nsem eda ho Maa Akos great family eda ho Akoma mu nsem fan club ya share ede ato ho na uhunu sa na won so wa share ede amaye eno no sa na tie na yebe enche na yebe kokolebu na yakwaji information kakra efree kolebu ho eba efa eye goswe eho na onso wehunu sede na yaresa eno na yarehwe esikro no weekendi opapa freme madakora na mehunu meskos bebre na chese osi nyame yadomu a ochinachi doctors no kweshia ye no ma se hunu se wo so mo ye operation bi ansa na main one no aba ebenya se azemo akra no afene fanti no ne ho ne ma na koye so complicated akoye nsembere but ya behwe se ye no papa Amos ebekasa na fe wa ma ye nchiremu kakra sa operation se Wednesday ansa main one no ne nim se yetu o mawie ba akwa ka bako Wednesday de no osade be pemme no na akoye bibie ho nti yebehwe se yebetumi afre no na ono a de ekoso ho no ato yen anim na sabre de yenko na mene mewra baby enkodi enkomo oba me mo hawie
Debi o enadwada mesra wudu meja wakume asam na wode ba ye nya asam eye bokwa asam eye ni bresam ti fa wani adi a wo wiase nyina fa ka asam we ye beka no ene ya dwada wo na me do fiti dwada na se so ti ase unse obi ebeto wa de na wode lak na namu a oto wa de aye topa wode onya to ya bo se nkofo sa so me pa cho me yento ma de na watwi na me de sha se me pa cho okay wodi pa cho me DJ Janet Badu pa cho wo free na ba pa cho me free sei kwa eno wo region ben BA bro half a region sei kwa Janet Badu eneti ya no enti sei kwa fo yi ena ye na eduru mo so no ai mapa wa na da so no ye bebo ne tenten pa enti obi antweme ne television no anase onfa ne radio no okay Janet yenkwe me pacho me de abrante bi na ba amene na wo Imano Mante dodo na frɛ no Yesu Mante de se enkrani me pacho ba se o se odi na kwaku ni Facebook di na kwaku me pacho me ne na nyensen na me neti ewo Accra obache kwan ofa so hia no me pacho che ye ni nyina ne hobi me pacho me ne na me ye adwuma wa amasaman ena me ne chat wo Facebook na oje me namma nti me ka chance me nso me wo amasaman ya me ye adwuma na osesa na te da ba behwehwe me nti na me ho mfa me na me ka chere na ota eduro bre me na ye di hu ye ho nti na adwuma na me ye ne nso no na ase pressure wo boss no na ohaye na me di hu nkomo chere ne se ade se na me face wo adwuma no nti no senka obenya beebi ama me ye adwuma na o ka chere me se ene sa na te dia wo ni sister bi wo oye adwuma wo tema ene oni ni bedi nkomo na ode me aka omo batch no na msi you matinti oni ni sister ne kasa no se memra e ma me koye na me homfa me so na se me nya kata ne koye na me 20 cents na me kan chance ade se ne ha me no se sa ne te dia yenko tema general hospital ne ye koye no ye ko check no se nye bibia na me ne chance etu anamonti ode me ko ofie ko chia ne ma me se oba oni ni opese oni ni ntenani nti o kan kire me say like wa fa oba bia oni na tena wa ma oba na koje list nyina ba oba no etie nkrofo no ma oba ne hye no ma na o matoto no nti ope obi a wa ye serious na me see you me so mi kutaba ba akon dada nti no no so kutaba ba akon na se sa na tie de na me ne betimi atana nti ope adwuma ne ma me e wo tema committee 4 tina ho na me ko adwuma ba na me hia no no si nisika se munye nti no oti ne ma me ho na nka chense me nso me pese me ye me business we say dwadie wo meni so pese me di midwa no se sa na te de na me wo sika wo me ho 1005 no se sa na te de me sika ne ma no ne mfa nkorrent ne saka ne sika na odi ama me se de be ya like me feel comfortable metimia di midwa we say me ntin ko ye adwuma wo obi ho na me nsan nye me business timeti ase ma no na me sika ne ma no na ye current ye ti ye current dan no e wo tem Ashama Peaceland ona ye current dan no ti na me ko adwuma na ma ba weekends sa nti edidima da no me ni dware na o ka kire me se menyem an se menyem na manya me menses no se menyem na stretch man se e wo mafuso no medical wo ye na ama stretch man se wo mafuso no se aye straight lines na ye straight nti menyem na me so okay me de menim nti me ni di achinye na ni sister na o ma opa adwuma mu kwan ma o frɛ ni sister ne ka chance je nyem nti mu wo adwuma mu a mamo ma ni ngina bebre na ni sister ne bisa na se me de menyem na ono na eka no se ne me nchekin hwɛ nti na se ni se na beda me so no sister ne te dia me nko ma me ho nko relax kakra ti ho na me kɔ anajo na ni sister ne frɛ me se Jane check yi o na yima de na sem ye yi nti se wan check na se okodi ho be 2 weeks na chire o be ka chen se onyima o be ka se nye ono a na msi nti anajo na mkoto test me ye na menyem na mka chire me maame se menyem ma me mre kakra na wonya o menses tama be oni ni dware na o ka che o sa wonyem no
na manya mensi se atwam no nya mensi se atwam e no ka cha o se wonyem because stretch marks na wo fru so na yedan aye straight na wo oba no kra hu se wonyem but wo hwe wo fusu hu se stretch marks na ye straight no be man it be hu se wonyem what an experience my work we dia che wa nyem nkrofo ache we yibi agu ache tinu wo hu ye no adai wo ye adwuma hospital pacho dabi boy to asway pacho me ka kire maame na maame sisa na tie dia me nsan ko back maame nche nti that day no na mama off na me phone call off nti ade chi na me share obi phone na me the friend ka kire say menyim o na asem na o kan say no kra menyim na o si nti me ye ne den me onye den na say onye den say na nipa menyim no o sa na o ka kire me no say an e kra me ntena maame ho kakra na me say dey bi that day na nam ko cha text nam sign ko akra ti me ko no onim se mabampo anopa na me ko druye na no oni ho ti me friends so won na si wa pie nam sa ma be si we chi na se me boa nam se ampa me wo gate na na wa lock door no se oba ti oba na me gina ho ampa na obebie don na me ruam ti na se free ho no na ase yentamu nhyeda nye fine mpacha ntokwasem ne ade nti o kan kire me say minyinyin sen no onye ready na se minyinyin sen no na oni mabuhwani bia me nso me wa kwantuom se mi yi na se bibi ye me na ase ntokwa oni me koye e ma obo mani ba akokra mama ni no na ye ko nti e ma me so me de eyem hihye na da no wa duro bi wo ho na me fine na me hwie bi gu me mafro ho na me dam ti oba na obe video e say me yinyin sen no duro ma no maduro na ampa am say me no maduro no ye nti o de hye ye fiewura ne yire ne say me koba ye no ye fiewura ne yire etutu nsem gu masum say o de ma ba fie ho nti na me like me ne ya asesa no me so den time me ye adwuma otema no nya adwuma me na me kwa me di ba manidi ebia me we adwuma na afre me say oni aduane obedio na ma send ni ska na wakoto gari wato moli abeka banku meba na nneoma ni nyina asa me kan o se nneoma be na asa nnuane na wakototo no endru week a meba no na ni nyina asa wadi ama na asa na che se wo adwuma no wo nkoma me pa cha nkoma na otifi wo no na wo nkoma na me nkoma na weekends na meba bi wa meba Friday anwumre na me ko Monday anopa ana Sunday nyume to ka sesikanu na wo di abrenis ka no ya toto nnuane egu na odi mpacha bi won so me ba weekends na me ba na ma di dwa wa shaman krom na me di aba me ba na ma be ye egu ho se de be ya me ko me na me ye caterant na aduane wo ho a me nya di se de be ono otifie no obenye bi edi na ma be ye si ho me na me ko nti we ni si ye no na fe na ase oye course nti dano me wo na ofrege obi na one ne kasa nti na se menene ko na oyi me chip me sim na etu na oyi ni nyina gu nanum na oweye se me ma frame me ne obi chati me ne be ma chati nti wa resem no nti me bufu ye na me so me gye ne phone na me yi ne sim de no na me di pie ye to oye me sa na se me mfa ma na mpie na me de ne sim no share me phone num na me friend na mana na one ne kasa no ti me friend na girl ne say ono wo odan na me say onim yima na o say onim yima na me say onim ni say oye ne den na o say yima say ope no nti ono girl no na busuafo nyina kasa like akase ono girl no be ba be hu yima no na yima no so ko hu na busuafo na me say na oba no o say dan be mu na oba o say yima say o dan na me say oni dan o na me sika na o dey rent dan me ne team se si aye kasa ekura me nyem na ntokwa ye koso wo me ne ntem no ma bisa na o say o nya ne hwe o say oboa ti me ko fie na me say o girl na one ne kasa na say wase ne pe o say da bi onya ne girl nti manim ho a ofre girl no epa girl ne che say me nya ne hwe na one me ko like ase me ne ye ayibi nti ono like me friend girl abisa ne nsem no no so afre me boy abisa ne nsem enti agro na me di agro wo friend girl me pa chan
na why then na me friend girl na bisa ne say ne den ni ma say girl ni bu fu a na won so afa no so afre me boy no so bisa ne say won so boy ni bu fu a akura adwen kase no de nam tie yes a no nam say e ma pe ho adwen kase na me man kasa nti oka sa asem no man kan red fi say na boy no na ni so ye heja ti na me mpese obe pramia na be mbibi nti na me ti ona me hisu ti opie na me koka kire ye fiura ne yire ne se adise ni se na yime ye no ono so ka kire se na tama me ko edwuma wotema no kra no that day big boy ni the girl no ba girl for ba fi o se o ye ni sister ma girl no be da ho ma de chin ye no se me de me nim ni sister bia ni sister na me nim no me ni na ye edwuma ono so ka kire me se ni ma me ma no oba nim mo ye mmema 3 na ba ko wa ka mienu ba ko no so awaka no o Nigeria nti oma me nim ni nua ba bia na ebe ye ne girl no se a ene o sele ma me nka nkyere boy na de wi aboy ne tie no na me si oti edi nkomo na obe pie so no se ade nti na me ne ma me ni ti ho edi nkomo pachan na ma me no kra no ono mo nsambo a na oda ho se ni yam ye ne ya ono yima no ene fan efa no ema na duro esan frefre na busuafo like yare amaame ne yare ya ono boa no na odidi maame na tem na maame no so se enye ne yonko no no ma ne nye sa na enye nsa na onom ye yare ne bae oni maame ne kasa wakobu aba abebo maame ne se maame no hye me putu pase me ababu fie wura no kacha wabebo maame no se o maame ne hye me putu pase me nyinye nsen na maame na ese me ne ntem na mse nye maame ne na ese ye ntem na ame me fa maame ne se me maame fi se me ba o me ne abusuani bia nti ase na me susu on ti ase kra de o ya na o ye nti ade chenye na de ho de me ndidi ye bo be se 12 na ono aye na duane a odi ti mi pie koto kontomre se me de be ye nkwan e de adi dokono me ba ye na o de ade asiso e na mbe bie ade ne so me ba atwans me ba ye no ma mbie so na mkotena se me twen ama ono na de na o de asiso no e bin ana me so ma be ye me de me kotena se abe wana ade ne mbin da bia no na duane mpa chan na me se me ba be hwe ade kra oye me ba ye na ye buo no ono a o de buo a ye de twi ye nan no na o de bia hye atu silver na odi nsu ogum na ono odi betwi ne na ase na odi betwi ne mpa chan ne de minti awe ye fa ne sen ne nantini mpa chan minti nti sa no na we misa no se bo na wo no odi betwi ne nantini na so se mi bie ade ne so no na obe tempo ma no se wa hu se me de ma de asiso ana na mse bo na wo no ano o no aye de nti wo pese me ye aduane adi ana na me di ana wo bedi mu asinti no akotambo no ene nka bebere afeda me so kura mani so chimi nti me pese me ye aduane di o se mama amade na mbin ansa mankasa na me tam no ma no mama bi sre me nsuo maame bi sre me nsuo e ofi ho e hokro ne santifro na maame ne e pemasem nti na oba ho bia na o hye me nkran se me nya abotre na me wo se wan hwe me kra na me wo na me si yo nti me fa no ma no ko maame ne ho se me be ye me nkwa maame ne je se me nye nkwan no nti me ye nkwan no wo ho ana ofre me maame ti ofre maame na o afrege ofoforo bi nso ene ne kasa se girl ne ye ne nua ba nti no mo aye ne conference call nti o mo frɛ maame no mo frɛ me sim no o si je nkasa na o maame gina so na me maame frɛ me na me je so no o si me wo he am say me ye aduane adi boy ni so maame ye aduane di ono abo ti me so makope ono ade ebo ono abo mpacha agwachi mu ade ti makope baabi no aduane nkwan e de adi fi se na me ntimi ndi awon aduane bia nti me ye nkwan no o si a na obisa boy ni say wo wanya ne fo wafa obi ba unim na busuani bia one na nyem na wo say treat ni say o so ntia say de ntia maame aka chan say wanya ne fo no edidi maame atem wonya ne fo edidi maame atem na maame say on de on ka hwe na ono ondru ne babia ne nana akra chen no nti ne nana akra wo 28 years one ne nyepe o say me maame babia nso ne nyepe kasi wo maame ni na maame twa so nti ono se wa hake me na ma no nti o twire si me abehwehwe mbebia me wa abo me na me see you
omra se na ampa wa hakeme na ma na ampa nti o tresi mi a ti o ya drufio na ma me ne te ne voice na o se mi mpie na mi nhia no e bia obeba be dede wo fie ho obi ananyam nipa twan aboso me say nipa twa den ta na me wo 2 months ti mi pie na me ni hia na wa so matade atade a hia me owro wa bonten ho na manfo betu hia na mi ye brebe omo patai na mi ye brebe je me na se mi ko report no o mo abechi no na ade abechi nso amasa ntoko na si abonten no one me ko ye ebobo me rough e na me so me tam banku na maka banku inti dade sen nam tan butu ni ti so na me sande banku tane bo no see I didn't what you can say that saying no yeah na banku mpacho na ase no nam di nsu agu banku ase no aka wi ya ase no na afa na ade she ni ti ahinche mpacho na afa banku ta na me mesi ba mo na ade me de bo no see me de banku ta bo na de dade sen opportunity nti na akoye wanchwanchi wa menene intenti sa na mse me call report no ti mi dru ho no mi dru ye fie ho no na mbisa fie wura ne se police station no fi se na ye wo ya ko ho new na me sheda nti na me nim police station na ma me ne kire me police station na me koy ti na nkrani ni bi so ti ye fie nechi ti boy ne be fie no ka kire ne se ma ye fie wura na ma me direction ma me ko police station ti me koy na police fo no me ko ka kire no mo se asem de ye doksifo asemti menko akatamanso ewo ashaman ho me bo ana wo wa chen no na atibidi that the say no ono so wa chen me na ne wokotre na ade she ni ti ana so ye na atibidi because so woni ne pa na so no wa chen na betubidi ashe no so me triwim etwi nti me ye rebe na me tam dance na asem toye wo toye na ewraniti bacha nti me call police station no mo ma me say me nko akataman so na me nko report wo e wo docs okay me bo ti bankuta no wodi we ni shenti na wodi buru me di kachi bankuta no bo no na ebu ya nsa na me de dade sen no e bo no bacha nti me ba fie no na wadwane afiri fie omo ka say we ni do so asem no san ko hwie nkwan na me ye wako hwie no ma me ne ho e de no ma na me de ko ye na ba fie akohwie atu agu ba cha no si o hwie atu agu na ma me ne so ma ne hwie ntu no ojigu ono ne silver no de silver na me de ko ye no sesa ne nyina ba fie timba na nkwan ne nyina ye hopoto na me betena nti me betena me twa nten no na mu nse waba na oba ye na osi a me makoye case na me nim se ne nanfo ni bi ye police fo ana na ono wa ye police edwuma da nti omuni no ma frɛ no ama ne like say ma transfer me se me nko katamanso nti no ono omuntimi nya ne hwe me kokore nkosi aga na mse okay se me ne abuhwani bia wo obedi mechinti ti no kasa nti ma na nko o de on pelor fe ma me na me nko mikrom na dan na ya be rent no on fa me sika ma me na me fa nko ye edwuma ti dan na wo wa rent no na wo ni wa no afa ma edi wo ma begumo no nti sa no na me ntimi nka nkyere mabusuafo se me disika na ma boy na ma na dia rent time ti no mo bisa me se me dia akoto bank mo bisa me se me dia akoto bank nti me Fred e na chiri ba ne me no no ni ha no wa kwantu na friend ka chense me ni boy bia kotena na nyinsen ya ba se ni se no ye na de oye no mi ntimi ne ntena bi ntim pese me nyinsen no se nyinsen ne de ma me nyi menchen no on fa scan ma no kwa na mdikan bo na mane se scan no me dia ma na mane dia rent no se menchen no onche scan no na se ono ni ha so betimi ne na akasa na friend phone so ko be kasa ro na me si yo mate na me twa so nti anajo no opa me chew na wayi ne no ma nyina se okọ na me se onko na me fa dynamic rent na me nje me balance na me nko me krom nti anajo no me nim ne otu ne fo na osan be pa me chew so sremia me ma yen hihye no ma no na yen tena na se me ne de enti me ntena bi nti onko o ba bi ko a onko na me so me fa dan no oye ma me bi wo no frem na one me kasa ya na me si yo mate na me de menene de 20 be 3 days time na o ma me sika se me nko ma me ho enko tena o kakra na me si yo nti me koye afi me ko dure na me friend na on fa me ko biem sa be 7 months nti na me niska na me bo madam fu bibosia 100 cedis na me se me de start business in kakra se de be ya endru week no menye sika na me de akọ hospital
na manya bi nso atɔ me ho noma ti na me de ye spaghetti kakra o de sign na start here 100 cedis o de sign na start here 100 cedis obi aba abegina no aka chen so ntumi enti na me ye na no patu enwumere enti me ya week na manya be mfa so 50 cedis na me twa susu nti 50 cedis me nyanya 50 cedis na mayi na me de akoto me ho noma kakra na masan be start ti me ya na me tua madam for 100 cedis ni ma no na fe de aka ne ye me de na me de ye kakra sa ti me ya me nya be 7 months awia me wo me normal ne ho ana ni sister na odi me ni ko page mama me no e frɛ me say enti Yesu nhwɛ still na me say debut no say obe wari o waye wedding ni wedding invitation na wie achecha wie obe wari 24th November 2021 na me say me nimo no say any obe wari na me say me so me niska am de be lorry fa aba no say na oba kra na obenya kwanhia okwan ma obeye ne dey nti tena se dwen an se dabi misika wa no 1005 de mo de high dan no wo ko no uja ne dan no so no eno timu nti on first kan ne mame na me nye madwuma na me hwe me honwo me wo wi a on hwe ne ba na ne sister ne si wate na me frɛ ne maame na me friend na mbisa nse ma yesi yime be wari o eye nokre na o se eye nokre na me se na ode oba ne be chia no de asem na kan na wo kra no that day am free ashaman aba biye no me be kra o ma o ka kire me se nka na onim se me sika na me de ama boy na ma ne de rent a ka wanye na nka o ma me de kopɛ asase wo ye ho half plot kra to ya nkeye na adenti na se de ode oba afofra be chia o so be ware no unso nim se menyem wanka hwe ma me ni gina so na okate ko na se de ne be city edi okoka na asem on chene mo no na okate ko no ti okate ko no ma mfre na menya invitation card no na me frɛ ne yere no na mka che mi bisa se Joanna na me ne kasa no se ai am se Joanna afo no se ai nam se uni mo bi e frɛ ne yima no se ai me ne yima am se oni na ebe ware 24th no se ai na ka 2 weeks on be ware na me frɛ no se ono anam se yima nka nkyerɛ se oni oba bi nyim no se daabi nam se na ode onko chia ne maame so ma nka no se daabi obi anka hwe nam se na dan na yima tim no uko area obi anka hwe nkyerɛ no se daabi na otini hu ewo area ho se na oni oba bi neti ewo denum ba obi sa yima se nye nokre ono na abere ntene dan am so oboa yima hu no na one ne maame ne da na me sika na waje na ye de akopɛ dan no me ne na chi ya akopɛ dan no na ye koje dan tua ho ka na o se ne onim na otika me ne osi a oni boy ne be kasa na me see you ti be 30 minutes time na me hu se girl ne number ne frɛ me na me peke na ye boy na boy ne ka kyerɛ me se me nim na me frɛ ne yiri bie ma me kwa awo so a ma me ma na me se ya se me so me nya mpa cho boy na o se dian o se me nim na me frɛ ne yiri phone so bie ma me kwa awo so a ma me ma sabe no o ma ya ye phone na wi na se mo na ka 2 weeks am be ya ye phone na me se me so me nya oboni bia na wanyem me wasan agi misika na ene masidani a me nso mewo afa me ho afa me ba abra mo nye me hwe na onso se wo na waye me bone na wo bo medua de ene o yere ne nso nyima ono so kwa wo so ayenda ne nkone so mpacho ho de na de fa be ma so ba ne de onye hwe me pacho na ye ba ne phone na o de afentina nim se bia o ba ne gina obi na o ka sa asem no nti me kate call no na me pem baby tena na me mfi nti omo ware wie that day omo ware wie de chi ye Sunday no na me frɛ ne maame no na me ka kyerɛ ne se ma won se wahwe ye nhwe han ama yima ware se ye obaba na obi di sade idi na se wo na obi nyinsen wo na won hwe na wasan agi usika na won hwe na wakɔ ware oba franka ebe ye ode so this kan man na maame ni ho mpa chai na maame ne gina so ti me keka de me kan nyina wie ye na okate call no kate call na ofre ne ba ne ka chen se me ma frɛ no adidi na tema buru ne nnua
na ne ba ne frɛ me na omo frɛ me na me mfa nti omo frɛ to aso a na me fa ma me ne call na se ne ba ne so person ne me nkasa nti me mpeke ne call na mpeke boy ne frɛ na mpeke na se ame ne ma me se madina tem nti se ma mfrɛ ne ma me ampa ne kyewa o ntwa me sika ne ma me na me se ono na adi kan didi ma me atem ono so mfrɛ ma me mpa ne kyew na nya sa na me nya kaska eba ahyaman ho me ba betu na free dan no na se ende enye adwuma se na onim se me nya ska mma nti no na afi aka se o ka ne boso nsem nti me yedin nti dana na jo me da ho na ofrɛ me se ofrɛ me na me nim nipa krokra na me kofa akọ no e wondam ti me fa ye na me te ne voice na me ho ba me ho so na me sa ada ofrɛ me na jo by this time ayede no se me fro ya wari awie yakọ ye honeymoon nti me ne me yere dido na me se me fro ahwe won so se wo krase ne papa acha ti ma me te ne voice no ma me didi na tem no se me nkate ko na me mpem baby nda na me kate obikuru Akoma acha na ni mu ne ho se de otie nyina oba na han dan ya wotimu anya wo akọware to akọware ga ne de ne betra wo dan acha o mbetena dan nu ma akọware ne de ne betena dan nu nti na fie wura ne yire ne frɛ me ene me kasa se boy na kan kire girl ne se fie hofo nye ntam hofo nye ma ne nkasa obi a ho ewo ho nti girl no ba na one ne nkasa girl ne nkasa obi a ho wo fie ho nti na ma me ne so nti mi nka nkire girl ne se ade se ni se na boy ne wom nti me ofrɛ me na ofrɛ me edi me ho fe ofrɛ me di me ho fe sa na me yi meni ti me wo wie ye da na me wo ye no na me se on na me ne nyem me ni obi a me frɛ ne so mbe yi me wo hospital na me frɛ ne se ma wo nti on be yi me wo hospital aka ye be usa on be ye betua na ye kofie na obi sa me se me wo nipa na me wo aboa na me se me wo nipa na se oba na be ma na me se oba na se oba de onye nipa na ade nta me ka se ye nipa ujidi se abranti ene kasa se me pa na ma me man te bisa wo se wo nipa ana wo aboa me pa cha ai bia sema benti no hye de kasa hye na no me pa cha nde mintimi nkyire me se e bia asem wa benti na wo me pa cha da bi o kana ma me gina me nkyɛn wo nipa na aboa me pa cha me record no ba na sa ene sa phone na sent me ni sa voice no na me se me wo nipa no see you say oba na me wo ya me ntwen oba nti enipa na aboa no wo ma ne kire wo mu se nipa ne hwan na aboa ne nipa ne be ma na oba ya aboa na se sa aboa no odi no ba chance na me reply na wo aboa nti wo ma me aboa me se ma wo aboa de a ene aboa no ne da na aboa nso awo aboa nwu nipa nti aboa na me so me wo no wo nipa na aboa me hwa brantie bi a wo no didi matam se ye moa no wada wo ba so oda oba so ene na wo aboa sika na ye san de han dan e ma nipa beda mu me nima sem na se de so kan de a okan ya wo fo wanka de a wanye fo yenko enti sa no na me o se ye njina oba o hwe se obenye sika sende na me se ye jina ho on sende nti sa na me frɛ madamfo na madamfo sende sika no eno kra that day no enye that day na etua me ka kire nurse ni say me phone na dum nti e ko fie sika ne wo me phone so me ko charge a me yi amama me ma ne dia ba to oje me maternity card no no de to na e ko fie na ma frɛ madamfo no o send me sika na me yi mama me no de ko tua aka no na e ba fie nti ye wo fie wan freda 3 days time e na ofrɛ ye se me fa akora ni picture en sending no aboa ni picture sending e na me say me ni picture bi a me de be sending no na ade ntina wa me yi wo hospital afi na ofra pe akora ni picture o mi sample sa akora no te say na ma ba fie akora ni picture na o pe no say person o sa akora ni sena nsi yo ma ada no suspect say wo twempra wona chi ana e pa cha ndem ntimi nkyire nti me wo ho na me refi se me blocking no nti me de akra ne picture ye me start no oyi ye no no de ko edit ono oni bapanyi no ne nkula brain picture no de send me se me hu se nkula no mo sa na me sa onya picture no wo he no sa de me refi se
ohwe me start ti on nam kan nam ko blocking no Facebook nyina na fe me nti ne nka biem e wo ma na wasa the different lie afre me ofre me akola ne ho te sen the last ohuru makoma nti saa nti me ko menya be 3 months no na me sister say me mra ne nchen kakra bi se na no mamu ayedin o se me medi ne nchen kakra no no so mwa kakra ti me baaye no akra ni me betena ma akra nya be 6 months 6 months mu no ofre me no say opese oba no be hwa akra no on fa dwanto me si me sister ne kunu so no mo mpa ma me chew no metua ka bi o no meto akra ni din then ta na me mato ni din fi se me ka chen so meto ni din no send din ni ma me wo WhatsApp na me se nya sa na eto akra din ti me mfa din ni nto akra no ti ma mfa din na nto akra na me ameto ni din ni din be na nto no mpacho ode edomera nkroma nkroma ni firi hene edomera na chiri ba ne me no de nkroma nti ono na me de ne to no nti me ba me sister ono so opese ode ne din be so akra ne so no nyi ye say name no nkroma ni firi na me sister si yo mra na ye man in direction no buy obedru ye no na me sister kunu ne tenase na obisa ne se akra ne nyem wo hwe no si daabi owo ye uyi no si daabi ma anya hwe nti na me de dwanto ebesi me so no tabe no ne yire na gya ya na pacho denta no ma gya ba na menim okay nti obaye no omo bisa na okan nyina wie na nyunu jo ye frem ma me ka chen se odi dwanto aba na ma se one de onji ntumu ne enji ntumu china bi se wadi na tem wasan bu ne kwasia wa ma nyima betana ne so ama na hwemia nti so obeji etuma di se boy no ni na busu panyi ba nanim ansa ono ko aba onji dwanto ne ntum na me sister kunu ka kire ne se sede ono nkwa na ntibaye no nyesa na yeye no na enchire buo bia wo se nko mpe nipa mienu bi ndi nechi na enchire buo bia na osesa na tede ne obekwa aba ansa na waba mma me ho obi na mi sister si yo nti mbisanse onko no se onko obeda na se sa na tede obeda dia ye ni dan obeda kitchen nti onko mama ne nko pe guest house mo kitchen kwa he doesn't even deserve so obeda mo kitchen onu na ba ne kwa nti guest house ho no akope ba bia da nti ofre me kan se obeda kitchen no se me na me ka sa kire na me se me ni ma de papa bia wa ya ama me be ma ne dan adam nti na asan ye mi sister ni kunu mobo no me se baby a me da no onna ho ba me ne nda dan ba ku na me si yo nti ofre me no se komode no na me se komode na o ma miska na me nkoto eduane mre no yi ma me 2 cedis 4 cedis 1 cedis ma 4 se me nkoto drink coke drink any bread biscuit emre no am kotoye woni ne ho hwe so ne mensem oba wa am sabe cheni tu se me na kura wa antan kutan fa mra kula ne se yenjim fansi ni no mama akura na nya bosu minsia sabe na wonya bosu minsia oba no wa ntohwe ama akura no tohwe ama ne nsadu ne na adu wa fa ama ti na oja akura na no osu onko nti yekoto biscuit ni drink ni bre no na se enso no na nanima ye hoya na mi sister kunu se na yaka banku no se sa na tie dia ye ma ni bindi na ye koma ni bi na ye san kwan ma no se ompe nkwan opemako ope banku ni mako na ompe nkwan pacho da bega with the choice pacha mo ma no banku ni nkwan ye wo ho no no sa so ompe banku ni mako nti ye twi mako ni ma no ne ekoto sadin edigu sumano nti odiwe ne yenim se obekwa oba na wamfa hwiamba no ebi obekwa obeye bibi nti yenso ye ne kama anwumre no nti odidiwe nam se onko dware no se ondware obeda ahomachi no wadware no okọ nam se yo nti anajo no o se memfa akla ne ma na me de ma na no osu nam se memfa ne ma no me hu ni se na adwen mu pọ na odi aba se obewi akla na kofi so aka chem se ne ba panyin no okofa ni 6 months e de ne bre ne maame nti mi hu ni se oba no na ne botae ne se nka me ne dadan ba ku na me fa mu da na nka wa fa akra ne de ne ko nti me so me ne na dadan ba ku me ne mi sister ne kunu ne dai ti ahomachi na ofre me phone so se me mesanso man no nko dware na mko sanso man no ko dware ye ti ko dware wie na ofre me se me mra na ye ndi nkomo ti me ko dem ho me ne ni di nkomo na o se ofese o ne me ntena back
na onfa me nkwa akra back na onko page mama me na ye nhwa akola no na me se a nipa wawari awie de mene ne ntimi mene wontimi ntana bie mentimi nye adikambe de akire enti wawari akoware na ose ne de ebeka na akire na se oye oton kosua waye kosua factory ewo ashama ho nti obema me bia ton na me se so obema me adwuma ya o ma mi ska na me amenye madwuma ewo mi sister ho no me nko akra back bie na me kokra na ntam ofo mbebu me sen ti me nko ti mene ne kasa mu ho na na oyire me sen ka one me beda obedi no ena me so bedi ewo wo sister eni ni kunu dem o se mu ade nka ho ti mene ne wonyi nsan na wan fi won wa wo na wan fi won a o san ba kra na nya abusumi nsia ne na edu ne nsedu no o san ba yire no wada wo sister ekunu mpaso me pa chan nti mene ne preso na ntoma na twa mase na oyi ntoma no na aka me underwear na mse sa na te da me de underwear no komi sister mo ho akọ kan kire mo se adwen mu na adwen mu po se na odi aba ho na obu koto jesem se me nji ntoma no na me ntrase ne nkasa nti me ji ntoma no na mpie na mko mi sister mo ho man kan kire mo na mpesa ade chi na obekra so okwa na me de ato mi sister bo anim se anadwo ne ade se na oye nti me kwada wie no say of me ko read them two pununuma na ofa ne bag na okoye nti ade chin ya ye ko hwe dem mu ho a ye bie punu na oni ho otilo ena okwaduo na tin futuro nti me friend no ye ko na me sister J ne nama no afre no to friend no say yima wo he ukọ no say me nko me tika me ba no se utika mu ba o wankra o kan hye me se o utika mu ba nti se o beba dia me ni wuni kasa tintin bia ba se wa amadia firi na ekoyi wadwen firi akran se se nya oba bia bi se wa ba o di dwanto aba na wa san ba begu menim ase wo mi kuna anim dia obi a hunhu ni da na wa begu menim ase ene ekọ na mi sister kate ekọ no na me ye voice message man se man mbe me ni akola ni biem so pesa on hwe ne ba na ene on hwe no ba enya sa pa de ama ne ben me ne akola ne biem ntimi ye voice man wie na m block no na me friend maame na m ka chen se ma obayi ma no ade sei me be ka de obeye ye na maame ne kate ko no me friend bi ma wa bre no ne ba no ho complain obehwa na nya wo ho nko na free ba ebi free baby na me friend na on fa bi me friend na on fa na me se sa na se de me friend ne yire no aka kire ne se ade se na ni kunu aba nti ontu ni kunu fo ane mbe me waware na ware ontena na ware ase na me so me ntena mbebi ti me friend girl no na girl no se yima me ni na jayo na aware no kura andi 3 months na ware ni guye na me so menyem the same thing no de ye me na me kura de wa bebo me ne me maame ne me sister ti o mo chi ni tumu no o se obo ni sister e ko tambo ba e de bebo ni sister ni tim okuno nya manfo ne pataya nti yesa omko twi omko ye case no mbe chi no ombe chi no ba chan to mbe chi no omuyi ni na ode ba me nso me ho no na msa o se wa bie kosua factory nti me mra na metna no se oboa ye me madwuma me kosua me ton na se kro ye agumadwuma no o so de no wo yi misika ansem bebre na ge on o moja ware ni nyina chi be man da so manage ni kosua business me pa cho da bi ne sa tama na omo wo ho no na one ni nyina ton kosua no nti se de ono oni boy ni hu hwe bie na che se dana no so bie kosua business le nya business e yo ba no ko ware no na dwuma na ono so onhwe no oko hospital kra ono so na o baba ko ansa na obehia ono yima no ono so ne bapanyi no boy na ko say like wa ko frɛ ne bapanyi ne papa adidi boy na tamama say boy na po akra na ma no ono na hwe akra no biem na msa ade se no abeye no okumase nti ase na afei de ayonkofa bi abeda me ne girl ne ntam nti na bibia girl ne frɛ me e ka kyerɛ me say ade se ni say na boy ne ye na see you oso otimi ko didi o mo atem e ko gina abonten edidi girl no ni maame mo atem so mo ye ahyawofo ni maame ye ahyawo na odi awo ne ba girl no ahyawo na mo nyina o mo kwa awade ase no ma betena se me wo ho audios nyina wo ha nti girl ne kan na msi yo mate nti nansan mu ho be October num
na girl ne frɛ me ka kyerɛ me sɛ minim sɛ boy na san akɔ ware oba afoforo sa menimo no say wasan akɔ ye wedding na onim baby a wedding no na nka girl ne sɛ me nkɔ ashama na nka me ne nkɔ na me sɛ me ni sa sika no e kwa ashama na nkɔ dey ye nkɔ tia ware nu ko tia ware nu sɛ dey na me sɛ ono no be mani ja wo na obe ware no ukotie na no de waja no ko ware ba afoforo de a eno no mumie no munkwara munkotie na me si me ni ska me de tiem na akola no kra no de medi kra no edin na amenya lorry fa kotiem na ono na waware na hye ne ka wa maye red court aware enti me ni tumi empna twen na me ne twen ha oba bam ono de o tumi so obetimi akọ waware no no see you atinti ono so ase wa anye won yibia na omo ware ye enti na nsemi wo me wo ha na mi hu so bia send me friend request for Facebook me ko hwe na kwaku ba me ko na yima kwaku ben eye be ma no a pa chan wasisa ne dina ye na kwaku nti me ko na me accept no na me ko hwe na yim na me hu picture bia na me accept ye me accept ye wie na ansa na me hu ne pictures na wa ko edit me ba ne pictures any or no ne nyina de agu Facebook nti esa na me se me twa ma na chat me na ma bisa nse onya akora ne picture oyin bisa ma blocking na ye den na onya akora ne picture so who the to ho e ma ne huni asa be blocking pa cho dabi eno no ye ne nkura bremba se se e wanyi no me o hu ni biem e na me o chat me na o se me fa me na mama na se me fa ma no nti one me chat se na o me na ma ne dada na o be chat me wo WhatsApp na ne line dada no na enye no ana ye new number ti me bisa se wan no se ono a no se me bisa se onya akora picture wan no se ne yere no ne ex wife no ono na o se wo hunu wo me start no ono de asend ono boy no na me frɛ girl no bisa ne se ono na yes then no de me ba ne picture send boy no se wan fan send ne keke na ono boy no di nsem hunu no the picture sending say wa akola kama say on hwe no na wuti na wudi nsem hunu na ma boy ni hu picture no na msiyo mate na me ne boy ne kasa nti ye kasa no say me ne nsantena am say wo say yes wasan ko ware third one no say am ware na mse na o san be pem ya ye den la na o send me message onim say de oye na ya me ya nso me mfa nche no na se on pay business bi ma me na on hwa akola na me se o de owo mmoa bi de boa me a ommoa me na ontua me 1500 ne ma me na onko ne baby afei no akọ send me sister de me di na chi miensa friend request na me sister accept me sister hu picture no de send me say anya boy na one ne wo ye ni na me say ono no say wa send me friend request nti me accept na hwe de oye no accept no je accept no na wa gi me sister number no one ne chat o say o pay me sister o be send so no de Facebook wa no watina wo o pay ma sese ma pay wo ho wa dika I say madam for pay me classmates pay e wo Facebook I send de one ne yire we no de okoware no wo me machi no o mo wedding we nyina ma ne say o ma ware na ndi 2 months kra na girl na busuanfo gu aware no enti madam for nti ase no onware no na madam for ne say enye Jane kunu nini na ono so di picture ne be kire me na me say ono na o say okay o twen na wa send ne lorry for wi a wa kan kire ne say scanner wa send ne me di Akoma oba na ma na di ne ye no me e da so wo scanner o di send ma na wo show ba enti ye sa plan no madam for ne so anya Akoma no okobisa ne say anye unim Jane no si Jane be no si Jane o free se kwa no sa minim no na no ye madam fo no si oboa nyon wo na one na wo no no si me ne na wo na debe no o blocking madam fo no wo kwa nti enu na chi no obe send me sister friend request no nim say ye me sister nti me sister hu sa no ne chat kama eye bibia nti me sister say na nka o twen ama wa send ni ska nti wasan se wo sister pay pa no so be send me sister ska na me sister ko baby ono wono na o ka che me sister say so wo takwa so say hifo e na me sister see you wate ti o twen ska no nti be 3 days no on chat me sister biem ti me friend me sister bi san say boy ni chat no say dabi
na me sister call Facebook ko hu say wa post me picture ne akwa ne picture na pa me choose me ne nsantena no na me say dey bi no na ko posting pictures on pe bontu family planning on pe bontu family planning na wo baba kwansa wo ko share no wo ba ko ayemienu nti me hu ye na me ka chan say sankrasi ni ye na e wo ne so no onjai na hwan na ye bontu family planning nti onja nkrasi ni ye na o ye na me blocking nti say me sister nso ko hu ti me sister ko hu ye na o friend bi sansa ma ye boy ne den ya ogu manim as o Facebook na me say me nye ne hwe na ade say ni say no wa ka kire me say me ne nsantena biem na eninti na me ka say da bi me ne ntena no eninti na wasan ko posting picture na me sister friend no say den na wako oba one na wo wako posting picture egu na nimu ase o Facebook na akora na wa posting no wa hwe no nti oni mi sister nso akasa na me say de me ntimi fa akora ne nkobo adwaman na me fa nhwe no me nso me ni adwuma ye ono ni nti me bra like o man baby da watumi they say me nenam e bia me ti adwuma wo ha na me ko me da akora nenam ana sa ansa na benya bibia fidi akora nkraji sam e bia ma fa be ma isu me ntimi fa ma bra bo nto chacha sa mfa nhwe akora na bra o papa me so me ni kamafobia na me sisa na te de me de masem we dan okay enunti na waba no yama ne bre amana ka ne nsam ne nyina amano esi edru bre was ye bisa ne question kakra na ono nso yi niema no ensema no ye befre abrantie no Emmanuel Mante ye befre no na ya je ne nchiremu ye wi a ye befre ne sister ne bisa se eye ne kure se Emmanuel bese wono nso pe wo Facebook wana na ne oba no ye ne ho ade no nso aye krado se ye friend ade onim ono nso ebeka ede a kire yen aha eye Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no enoa na waso egusu ada wiei wutie no menya Pastor Julius Hank mene bejepa wutie no na bomodia like your page no na esema impacho muni kan fa yes sister no emransa na watena ni mu wache dodo ye we ni ntino me refi watena mu wache na nsa na no na ye ka Ismail commercial wo ha ubebo bi efri ho ede amame afe ye ba na yato aso Transpeed natural mineral water. See what do be a sorry for a year party, engagement, wedding, restaurant, hotel, shop bar, stores, a few baby and you so and your summer before dear and fear we here a Transpeed natural mineral water. It's answer and so a Transpeed natural mineral water. You are 1.5 liters. You are Bentamu. And you small size. You will come see a Copunta break 12 pay. Fraying 0549 305020 and 0554 207384. Transpeed natural mineral water. FDA adjudged in criteria to never walk under ladders. I keep Akunfun ewudi amane homne so na afun so enipa boni afo eniati na wanam ekwan anwanwaso so na wodi dini panya kese enti na hu se ubenya ahobamba ewo ndi ye abefo na ekon kan na sa wodi ho to so a enni yemo de biada bolo ena kwasem ya ni blessem ti fa woni adi awo wi ase nyina fa ka asem wo ya ye beka no ena ya dwada wo na medi fiti dwada na se so ti ase nso obi ebeto wa de na with the luck na namu a oto wa de ayetopa obi enya to ya bo se nkofo so pa cho ni nto ma de na wotwi na na mede shase okay wodi pa cho mi di Janet Badu pa cha wo fe hina ba pa cho mi free Saikwa and all region be blah for region Saikwa Janet Badu Tiano and to Saikwa free and I yet near dream so no my power one that's one year babo with 10 pa into be on television no and also on family radio no okay Janet yankwe me pacho media brand TV na ba
amini na wo imano mante adodo na friend Yesu mante de se engrani akoma sam jumade no a na waso eguso awutie na wani enso ehwe bie onua TV One TV na Osei TV Facebook live akoma 87.9 FM YouTube akoma 879 na fe TikTok nso make say eno so edi atwaguo wo ho mepacho ya bobodi na share your programs no efa ema more likes wo Facebook na bibia entumi enye kama pa na yeba gospel de no na yeguso no na no fiada na chese MTN omo na say omo upgrade omo system ni titore bia na omo you know enkoyie emfa ema ye kra nti na no fiada no eniema touch makakra de ema ye nanso se de tie bia no enuanom ni adofo biguso eboa se de sika ye no ye bomode asa ye ne papa Amos ebedi nkomo Saturday or friend say doctor say nyame ya domo ochinachi eye wukuada no omo besa ye akra no surgery biem like engineer per se ko ye nya no wo chirechire mu ekire yen because ne nim say ye beko ye fana surgery mu na nke ye beko no eno na ne nim na ukuada de ne de in fact o kan ye no efun mu because and was here no ntina na ose doctor sempanifo no ye meeting no first one no mo ye no mu hunu se ba bi o homefa ene ba bi odidi fa no ebom eno ne doctors no na betimi ate sansam no ase na ye medical terms no maybe odidi fa no ne ba bi o homefa na kobom nti se minim se no operation no mo bese aye no kuada no ansa na main one no aba no anansa de na je se no so akwa ye asem asan aba bepem yen ebiemu na ye nu hu asem ka na ye nuanom da so aya wo mo donate Friday no ye kan sanke di besi ba ye kase di besi en che ye nya ni nyina na mo ba bia ye akoduru no na ye de pem na ye di ani so ahwe ba bi foforo because eno so ama emre delay ye papa paye nanso ye wo bika ye ni bika ye rabi ye friend kwabena fosu kase ono na edisika we ba ye kwabena fosu kese ono so adoye ni mpacho na no fia kwasi ado ya mekwa sorry me ma me ba ko your friend mama Esther ono so friend me kwa abonte no se akọ mate me ba mate se won so ye appeal dia ma me na na binti me so me dia no oba yonsam 200 Ghana cedis na ode ema me na ode mi pie wo kan se bi kire me okay wo se akra no wo daachi na ye pese ye say ne dachi ena omo ede efa we ne so ede eye ne sa enu ntiri no omo nim se maame ne papa no papa mu hu adwumo bi oye ene maame no nti wo mu ntumi enye sika nko shakora no na wafrim na je say bibi atwa enti no se na no wotie no ote se obi ka bambuo nsem bia ne so no se ni se mi fi no wo manwa akra ne dachi na no omo nim se maame ne papa ne ntimi nhwa akra because as can do operation me enso mo ko fa enti wo na kakra ne bewo but ye ba mu sa aboafo no o mo ba pressure no ese pressure no ba sabre no mo ka go pa ko frame na ke jai na che say bibia sa no enti no ema ye man ye krofo ka no do pa ko nkai ne mu ya bem na emom no mo bia ye ne bebo akra no ye mfa mo anasa ne ho to no a na akra no nyini a mu ya ya beka ya asma na waka sa akra no bright future tina no mo peso omo se no nti e ma me Esther ehye me nkrai e ma me mu yedu na me ka che se mo me Martin to no so de ne de 200 Ghana cedis na to ka che me se akra de de nti se me koda me read Psalm 27 quotation of the Bible Psalm 27 menkai na me nyina so mo mpae bibia be ye fine ti mama Esther nyame enhyiraw ye we ma me ba ko nso ha ye bibisa no kwan mami ye mo hawe ya ena mama na pomo ti say Erade adom na mo so ye nyame adom ye ho ye ewie de boko me pacho ye frɛ me Mary name yo pacho na no kwasem ne say ye tie program yi pa me sister e wo Canada one ne ma na ye frɛ no ma Elizabeth apia beko okay ne ba no so de Mark ofori apia beko
no kwasa say last year kura no obeya adoye bi e wa ha na ni nyina no ofre no e da na se enti abofra yi a ye kana sem yi so na no ofre me say wate akwara bi so enka e wa ha na wo hwe no osun papa obesu enti enra le ba ofori so bai say wono so emra na omehwe abofra no so behu no kwasem na rehwe eti wono o maame o maka bom say wo mo bre abofra no 1000 Ghana cedis na omo de oma koma so ade bi nso ato awurade ani sre awurade se onsa abofra no yare na won akoma so ade no nso emrem na wo mo fa awurade ase den ni kwa wo beda na se na wo beda akoma mu nsam so fo nso ase eti me ba ya maako wodi wa bedwafo ma Elizabeth de dodo na de frɛ no Canada eye ma me jamfu a o tre asa ketenom ne adoa ne ade anti de o kan ye behunu dodo na behunu no eti na de o sene meye no e da wase yes do wase ma Mary so wo sister so esuma wo so wo jene so na wa beye goswe adoye wonyame insha amen so ye da ye sister Elizabeth so ase na me jemfu ane ne ba ye da ma se papa so menya ye hondo na wo mu se adwuma na ye no so ni na wo mo so ebe support ye moni wa ye ne ho nyame enkoso nhyiramo ye kakra wa ese na beso ketuwe bi nyame nhyiramo bi so ya san so na so nantie bi ese yetimi ye no yetimi pray ba bia na me wo pa me ya na me frɛ me akua na so me mra na me ba do to na masepa nyamko nhyiramo na mpa ya ye nyina ye bone se ye beji abofra ne mpa awurade nhyiramo nyina amen ye da sepa okay nyame fa eno nti ye nsaka ye sister de ye gusuada na ye ka cho se Friday no obi ho a o sending ya na ema me ba cho se wo de no amen fa hye obotom ko minim se waka wo hia de na de egusuo nti no se wo anfa ama nyame ebesi dan na waye wo de no e de ama adawroma emfa hye obotom na God's ehia pa God's way hia sika no papa ehia se top it up kakra because ye besi en lusi kakra because of the all kanona ye pese free emos minim die ntia ne for network problem dia wa moaya ne a ye ntumi moa no adwuma no yawo ye ni na dia ma wo ntumi mekasa tin sa wo se ono so ka ho bi na wo se ye mo ne nkra na wofo pa ye na ye support enti se emos etmen ka na phone adum se ye battery na network ana I don't think so we do because yamana ya we say so I don't think so we do now there is a network problem and I believe so e be asabi or TOT because you na kase e be kasenti e be o tie in mo say if say network problem you na kase no screen so no you be phone so phone no kwa na eduma you be phone now ko Facebook say na numbers na gusu na frɛ na yem timi no ko na yem ma ye for update because omonso monitor and ya said ya omohun be dia akwa kodu ni dia akwa kosie said ya o kra o kasa another operation as a PM no ni na say dia no wo so wotimi kire mu yi ma ye ne tie fo na eti ase yi because final one na say we no echi no final one no sana o ma me nya nti yes we na echi no final one esan wo so wuchechim ni eti na ye timi tie ase e nti bomodia na ma ye nte wonka if say said ya ka say ye DC no say yes nkofo ebe so akire sa akwa nka ye DC enti ye mop up no nyina no na ese onso ma yehu update na ewo ho no said ebe ya ene no omo dom na ebeba ababugu so de omo de ababia no inhira bi ese so omo so nsa ka bia no na omo ye clear say this is the situation enti se me boa me botaya me de boa ne me nso masama me ka amanyame aya ma me enti ameye ne nso nie na atumi aboa enti ma me mo mobile money numbers ne yaka ye say wo 10 no 5 cities na ehu hia ye wo ena miria na maba menua be ma so na wo 100 Ghana no hu hia 500 no ekọ no ehu hia ye say de be top it up na just say ya wie bibia mobile money number
numbers near 0245 0245 30 14 62 0245 0245 30 14 62 0533 48 77 26 0533 48 77 26 edino Mary Akosua Ade Sunday me mama Esther was ontumi hwe e mama de ka was we akọ eba TV ni so say ya no mayi mani mintumi hwe na ono de se ohwa on fence so say bi aseye ne ba anane nana wo de toto ono ankasa ne ho say in case say e problem bi na aba ene yesi wontumi ni di mfa na num ena ya say na ko be fele to ono kra de ende wo de ono na ye wo de ahye shoes ne mo say na won so wo fa ne say ya wo a etimi to penny etimi to bia say we poisonous you know akọ chemical na akọfa enti penny so betimi akọfa DDT ano won say na nzemu obi na nkọfa ta esa oye depressed ababu na ma hye so a DDT si be bia na akọfa enti ebetimi ato penny so say bia DDT si fia for a purpose na bibi nti ehye wo so a akọfa no wanom the moment I be no e be create a problem ma say ya rush one hospital ntema bibi betimi yesi e ba ne saa ebi na yete we yemu ni omani na say won so mo twitwa ebi a damages bi akoso o brebo ho wakoma ho ni ade because of ade na wanom na nka unya boafo a say na nka obi si react ebi na ato go so no because he say any papa ne mama enibi ama ama ye wa ha se se adwuma kra no mu yes so mu ntumi nya adwuma ni all these days now omo da hospital no say be e pokura na asa so we sick e we pagu wi asa na ye pokura sa be na sama ti o ye da be hia nipa mo na senka o hia nipa mo wa say na be person common reacting ma de bi am kase quotation e the Bible mu do unto others as you want others to do unto you said the enka o person ka wo na to wa nka nipa motwi emfa abijie mra meboa no saa na se si na enyam to no e se wo ye manipa if we say said ye be ya ma obi no saa na wo so enipa de be ya ma nti ye se ma Esther e de ne ho e hye shoe no mu na wo de ayewe na no beboa ma wo beti ade na se ye na wo se enne nkyerechena e bi enne yeah tie nyina yes ye ni age enne apomudo homa from now till some nsia kwa bobo ye ni ma ho ka say I think about a year or two ye pro adwuma se de ye ya 3 o'clock me na me na ha so for some ne ma ya kria na kria ye kodu asokwa traffic light ase na omenya ase na kria da ho na so for some kwa me nyi da bi ne nyi du na say anya kria na da ho yes just within short time ya party ya pro adwuma je ni be de fa ha ya afi your economy so ye kasa ye kasa e wutie goes way and or that TV no so enne but we wouldn't say situation de nya de obokumu da bra if you sabe ko say anwuma no nsia be mo obi e waro unni ebetimi ato eninti na se wote se ye obi na kana se so ko so obi tu ne bafu na odi bia to ko to na ko se unni se situation na wo tu ne bafu no be ko pie so abunti na ama ne won hia se ye be sere so be boa God's way na God's way enya nkwa fi se ne ato no ebetimi so ato na me sai mo bon numbers na bien 0245 0245 30 14 62 0245 0245 30 14 62 and now 0533 48 77 26 0533 48 77 26 ya ba no God's love and you didn't catch God's way me ba the God's love na ma benya God's way ho adwuma me akwan nti no ya ba God's way ono na dasoro no ni na ne sakra no caustic soda and economy ya che say asai ni minimum asai bibia e wo se ye di aduane no e fa chibu mu na ye de ema no na ye ma me bi nso eye audio ma me
ɔse ɔno so ɛde nnuane ɛba ɔwɔ outside ya ɔse ɔde nnuane ɔma yɛ ne kama ɛneɛ efrabrokyire bibi afrafra betimi aboa kra na pɔnne ɔsɛ doctors ne kasa before betimi ayɛ final surgery no ade so pain way kakra to ohia nnuane wo mu ɛne nnuro wo mu ha nti no nnuane no yes sister ɛde ba no ɛno na ɛda so no ɔno nso mu a ɔde ɛboa Godsway ɛwɔ abrokyire no ɛni nti wɔn nso a wɔwɔ Ghana yɛpɛ top up kakra ɛdeɛ na wobɛtumi ayɛ ɛde aboa yɛ wɔn fiada no wodie no entumi an go through bomodi asɛ ode beba esanse ye ba no hia na otumi ede a survive na bibia ye kama wa ye bi but ebia fe ye twa wo kakakra ba wobetumi so asan aye kakra ede account all over the world ye moa ni entumi nye akra ne nkwa koso kwa mu adwuma ene ye ya fa ye nsa nka mpokra no a nanka eye ewo se wonye wusika na wutwe no eho emfa so Godsway ebetena ha na fe wo tumi didi fere no waba ya biscuit wo re no ye ho niema na se wutwe bibia ebe ye kama yentie adanse ba ko yenu bia wo mo dia ba e fa Godsway donation eho yeni de carry do my Godsway na that of food ya don say so na me de me hu hwehwem an ti o mo kan e kure na no e na me baba ko frɛ me no so ze edimo na ya ko tu baby baby o fa me no se ma an ko to tu mi to mi se ene mo so nyame e dia mo ene 2 days we ko ma sa so me baby anajo me na ye easy na wahana mkwesika na kama mkikaze mse mesa mfana mmosu mpaye na mfa mkosa ni mambo fulani atichi anajua ya liye tishe minu madam ukisa mba minu wahanka niya mia kama emi se nana jemi kwa sa isi kaya mfabo mfuso mpaye sa midoko mako la jemi mkwa na enosu na nsu mesirela disa omu yubi me adinka omakuma na omu mwa akwalani nani unyankwa mse nyakupa mba jemi na nyami mfa omu kwa kesiyoso na omu mechi abu fulani so nyamia idia mami medamasi ntansu delegabia wode wa ya mami Maa Akos na no program best said me adie me yare be ya me be 2 pages no fa kama kuma na me so ni di 50 Ghana bi etu na die nyakopo ayi me fini class afi na me hu se ye mu kan ni na ya me ko ba de na me ma me ba de me ba no mu ko school me de me na ni fa na ka na ka se ko di na mu ko school e na o mo be abobo ya bi ebe crossy o mo ka enye yi kra enye yi Maa Akos na bia de we nyakopo ayi mu fini me se saskana Ghana na me se enti na nyakopo ayi omo afim enti ni si ni bi dance e share ya de ni na me da na se pa wa me wa ya mami na sem ni na no mami se dansam ni nyina no so adanse e na enei ono so e ka ho asam no enu nti ekwia na yeguso udi yeguso yes enim china nti bibia tumi si obi abrabom nti samre na ye agigi obi die no wo so betumi aba abeboa ye enye asem ketwa se de AC ye no enuma enkoyi sese ye nyina ye bua age nkwa ama sese yakora seliye abehye akora keto ya no na seliye behye na no no megidi se wo soso seliye beba abehye wano se akora yi wo je ne nkwa ana wo bua bi kura na wono sere that time say no ono nani abrepa o wo hwa akora ye ni modum se o ya akora na so wabrepa na nim dua nyina ne nipadua nyina ite sa akokora enti wo bua na nyame so behu mmobo no so aboa se de si kura no se wenye nkwa wo so waboa bi wenye nkwa wo so waboa bi wo so de wo de ba beje ne nkwa wo so be ka ho bi se be ya wono so nke be yiye e na wo so waye de aboa enti se mumu aye na se yentumi nje Godsway enkwa emwa no ese be bi nwadwe o mo se ye ka se ye twa so nti ye nya na emre no e ko be because eni mo de bi o se ye mo se ye ni ade nyina nti na se
ye nti na am ye twa so nti na de baby a wo dia no fan kwehye da foforo bia ya ka wo bia wo so bi ya boa sa oba boa nko ade a man nka Akoma na wo fi ada wo pushi ya na man me hia na I need send it, just resend it number now send it was no say am fa ko number foforo so baby a send it ya mabia no we need it we hia enti no wo betumi ede aba bibia so ayekle wo betumi de aba ma memo numbers ne bi na fe me ko naturally no enti ye remu a na ye de kakra top up 0245 30 14 0245 30 14 0533 48 77 26 0533 48 77 26 and 0599 814 926 0599 814 926 you know Mary Akosua ade mti monkoso yekoye nim no ye be san e de reremu because ene ye pese yetimi sorry so anke ni e beje ho papa ye ne me sister nkasa naturally no obapa mo hawie se wo se fo no ahwefo omunyina so jo so kama me da se mame eni aye nyame ai wo do hoto so ade nyina di bwane bi yo Congo ointment naturally company for akofa de aba Congo ointment boa pa na pesa Akoma FMT for enso so ehu dwuma Congo ointment AD na Congo ointment de say ya na nso ben say bens bia wanim say ya honumani yade say white ye ka ointment no be feel say bia ebe hyehye eti we oba na de ko anema ebe haw there be edaku edaboko yesiesie no kwan sonko so ye de hahama ene no buna na aye ti wonsaka Congo ointment na wo hia hwe a wotimi say pure natural herbs na ye de aye a wo haw bia enhu your number is 0249 01 me patcho munti we ye Congo ointment for number Congo one jamo be kwa no bozo obi ascend donation 20 afeni sana muti o me patcho we ni ye Congo ointment for number natural we ye draw for no and that bad ebuboy 0249 01 71 0204 61 me patcho koma ye die no ebe hia so be free ti ne de numbers no eto enframem if say eya na ehia say yehu say the situation and as a condition is tie say bia make say wo de eye bens aba wanim say eye kokko say aye no green say aye tuntum abroso say ya brown no ene ye ni nkomo na kire say the tie ene ekwan a yenso betimi afa so de aboa Congo ointment aboa enipa bebrebe enye manko na bens ba yenim me ma ne dodo no anso asra enku bia ma omani nyina hyehye etimi sraw se mani so mudi adanse a ganye just red time ye timi mebo ha adanse ba na eba Congo ointment for ye hia manke yewu enku aya to oils aya to facial creams awodo aya apply wo yenimu so anko siaga anfa maye modawroma na Congo ointment na agi abroso media no kwade na minim sabako efi say be 6 years ni ma kwa ma nayi mi se mi pie kura ya na me fere agi se enuna jo ansa na matimi pie siesie manim akọ nanso me saka Congo ointment ni bia na me tobie na me sra na pasra na numere se kwadem da emi nkum eyi ni nyina me pisa mo se kwan be na fa so timi hwane ni nyina free manim efi so manim nyina atwentwom me nyanya 60 years mo 50 ezo hum ya me 70 years eti mesra wutie me na wosa wo haw ni bu woni mu kwa dia kope Congo ointment to okoda ni farmer Mr. Heba apidank ebi wo na wudru ba bi na ope bi ato na wunya bia ema ye nyi from farmer tell ye dia numbers ne tom from mo no we TV ni so egu ho wutie radio no 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 61
61 bomodia na efre de to subium eye white infections ahodo nye white nko a ema bebra na mu keka wo mo na anamu keka na gu na ahodo ebi de ye hene na oti obi de aka ne se pe na aka na yetwe ho wonam kromu otwiri nan wonya baabi akwa akwase na ode ne sa akwa akowura ho infections no bo ho ade de ne yensuo na free ho ba mibusa wo sai wondia ne nsuo ne ya color ben eye green eye yellowish eye white eye color be mayu na ise mo gasu fin mayu hu se de sitie because a man bebre pra sa enso we ka ema ye ho a na akokofo pampa bi enye papa enye se wona mo kwa na ema ho abaya ye kase o esan so gya wo senti bia anu ohye me pese meka bibi na nipa ni twa ho a nya misraw ama bebre opportunities bia mo asa tututum because nipa no beba ho no na ne man hye dan koye use Congo ointment menu aba use Congo ointment I try and test it ti ye kan ye de esase ye bo oba wo use Congo ointment anopa adware wi afa bi hya ani mra koda afa bi hya na wo use to aso kra 3 days a wo na wo be france ye di ho adanse no abetena ointment no wo be fa nku na boso ebi se egene ma papa e de ma wo no ukrutia ukru be hu sense aba obeka kire se bi akuya se de asade no waye ya de no bobo abaso eni me bia no wonye krabo no oyema me nua ba Congo ointment de eye pa agisa wo ye wadwene se umpese obeyusu na wo anyusu so a wo be hwere woni yema etime sram wanem ho no se de o si feel hofa enso ne free oba kala no se de ho keka wo se de ho ye wo hene no mayehu your number is 0249 0249 01 71 01 0249 01 71 0204 61 afa me ba pimples ane hone mani sansan e man bebre anase nipa ne bebre pimples wo manim na pimples no ye wode ya poti ya wode ya prekese ya ba ku bi so ho nipa ne matutu tuntokro nkete na epiepie firi mo ba eno kwa de wo hwe sa pimples na baka se hyensu mesro e ya hometesam sa pimples nti ama wanim aye basa na cafe se kra obi ho ntimi hwe omyenu but pimples ni nti no ye hu se de wanim na si aye ebru ha wo di pimples wachi wakoto tonku bebre bi di asasra amene kura kofa bensi a meka ho asemi bi abre no watoto yi bebre di asasa mene ni asia hye yi tuntum nkokko yusu Congo ointment enya de se bepaw enya de se be mo yi tuntum da bia me kasa nipa wonya ne se kura natural color Congo ointment be ma natural color na pie na yi pimples ni nyina free wanim menem sister bi a wote aso ase ramat okoto bi odani farmer na wose wo yusu yen na nimu a na atwentwentwentwem mo de atwe ni nyina hwane wasi say the apostle esika ne hwane yo say mu yan se manimu nyina atoso sei eti mesra pimples no a ha wadwene etiti wo wutonko akase abodin ne so timi nko no to Congo ointment aya hia say kitwe bi Congo ointment be magic no e de ama twi fare ko de se mampele kro ai ba yanim onde yanim ne pe fasrasra na nyi hone ma yade nyina emfiri ho afi nantama propro fa Congo ointment srasas oba ne to ho diaper rash oso de ne kwa crutch oba sesa diapers better kra madam no nyene nyina na otibi hu no oba ne beba na ne to ho pro na so no ofifia na pa fa Congo ointment fa ne to ho ansa na wabodi bi madam pa wontwi nani oba ne to ho tempia efe etimi koko fasrasra koko so pompo oba watibi taso na enye fine enfama dia number na 0249 01 71 0249 01 71 0204 yes. Okay, me da say enunti sabre kwai na ekope bi eto na entumi emwa wo papa ha eye Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no enua na waso egusu a wutie no na yene yenua baabi bedu Janet na edi enkomo na de bedu Janet ende no ba ye no eye bema na wone no etie bema na one no etwepra wakasa bebre ama enei wate na asemu a ode ba ye nyina ase eni ebi kura start ya chese bema yi wo mu etwa na dapa no wo mu twa na dapa na mami emisa ho se anyenye bia no
Abrantia no say we sika no otwa de ma wana. Me pa cho da bi. Edan na okwa ha ye ni sika no wandua fa ma. Me pa cho da bi. Okay. Na ufi ebra ufi abrantia no ho na wakoro no obo na mane onyim no na utu afiri ho Akoma me ho no obo na mane me pa cha ono ankasa na diska ne hye me nsem se me fanya lorry fe nko o ma sense fire lorry fe ko o ma me 200 cedis sa fire lorry fe ko me pa cha ufi ne nchen no na wanya abosome sen pa cha na me 2 months na was saying 2 months I make 3 months 2 months I work 3 months and I would but unyin say ye ne de waji tumu me pa cha say e yo no ane de because onu akra na hunu say wonyim na me pa cha ya na wabo modin ana mo afre abrantie no amame na ye ne na di nkomo because ye ne yire baako no ebedi nkomo so ye ready me pa cha say ye friend na oni ebedi nkomo ni ye ne sister no a me ka say wasan ko say ne pe e wo Facebook no ye ne bedi nkomo because nwanwa just one the Facebook one na oti o and was say ema epe na Facebook one wa wudi hunu abrantie no wo ko Facebook ono any abrantie a odi nka ne a wo say wo pe e wo ho me pa cho da bi okay enti sanyi ono nko a di asem e na oka de tu wutri mu a ema ono ne de oti ase me pa cho na said no ben akra ho ena de wi a me ka kire nse me yare a oto edro bremi ene se ode me ko tema general hospital se o mun treat me na me santi senti no ene de wi a osika na brabo mun nsem ne ba na me ko to se oni ne wo ho no asem kire me so ma woda nti no na ase eto makoma so na no se akra no maame no aja akra no wo ho edwane ko abra na akra no wo 6 months nti ono na ohwa akra no okwa edwuma akra no wo ne ho ansa na akra ne benyi kakra na me ko na akra no wo 6 years okwa 7 years ansa na ne maame eji akra nti akra no ko ni maame ti bi ne ko tena ye akra na akra ne ba me nche no na akra ne pemasem o kasama me na akra ne pemasem oba me nchen ofi se me na me ye ne maame mpo me nso ma fa akran se me ba enti na me eto makoma so enti na me nso me ye de me ji na sem ni tu ma me ne tena ba mama ni imani nko ba hello ya imani ne mo hawie ni so ni asema Krista do me ho eye papa me pacho abofra wo ne Janet Badu ewo no ne ho te sen Bado na do isi ameka se de no hoye wo na che pepe wo na che kakra na o send ni sika nso a che because mama no o makon di enti a chechire ye mu that's the great the video I see that was the chino and the papa died it came close to the phone of the kakra that you know and the video yanko that's it but yes I know Janet I've looked Janet pacho metri ni mremu kakra na wushi Janet ni twi na na ka why wushi Janet no twi na na wona ne ka ntimi srewo ka twi no ne Mr. So don't want to come on so because I know everything is sign and then say wushi Janet na ka twi nti ka ma twi ni nyam e ma Bemina odi yanko cheche yemu. No, that is it. That's it. Oh, seriously, I know Janet. I know who she is. And then I met Janet Luciano. And Kakron and Kita Crane. No cry. Janet, Luciano, now, when Shaba in your all the time, Yakasa. But Yakasa, all the time we are none and we are one day from I don't think me and assume my home father. So I came back from the website when she told me, she called me. And I said, oh, then I assume you I don't want to do. And I said, when she called me talk with you. And I said, okay, no problem. I drove down my home. And I said,
okay. Then I buy the medicine. Now with the brain. Okay. At that particular time, one of the hotels in someone pine show. And that moment, I told Drina the boss and the coy. With the coy and the command. The commander and person, they dream man and the dining hall. I call back to house. So look at you feel one friend and then I say, oh, you know, without to say, what they do now, I don't know. This is I want some things to level. The phone our call, the phone our call, the phone our call, and we don't do the phone and we don't die. And so I'm a panel and a friend, and it beside me. I could do anything, saying, yeah, sir. So be the idea, bro, require the fire to buy. That's a 7 call. I want to know, I'm following the son and say, oh, what could do? And I want to go and I'm sorry, I'm sure you trust it. I think people time when I catch you say, oh, look where the young and calling you is at the poor hospital. Yes, you're okay. The hospital is to the police to be like you. It's a man again. I'm sure how they are, I'm sure. You are not. So you how they are not. It's a brand share, quite the facility afar. And I see you what it. Okay. You about a mode. I'm catching a mode. See, in a call. And I'm not going to say, I'm going to call. The hospital, my interest, you are in a check-up, and I'm you what it. And I'm catching and say, he says, it has no, and I'm beside you, and I'm young, it has no, you should come and say, I know you should be sick. This is a Miska. This is a coming down the show. Yes, it is. Yeah. The little come, once you say, you pa, a person in the town quality. Said the Bituchima in one. Yes, you. That's it. It's a quick Jimmy by and a pack. So now come a quick juma, but my Jimmy quick juma. It's Jimmy by and I'm you okay. Cesaria. Look, I'm not going to feed the Siamo Quanso and the fast call General Hospital. It's a really cool General Hospital and I'm sure. Okay. Young Sati, your card. The started processing. I want to ocean on Siana, Ubo Shemi, a quay and Mukakranka Crabba, so. Okay, you are going to the bus to set the gas and the food. What Daurama? Akoma family, your family said Akoma family. By before, something may just see the city say, or can I say the extra time 5 for her? That's a name and buy. The family is Jane, I walk on them. Like Jane so, a treatment, oh, La Paz. It is just me to see, oh, my dear, the family of Diamond and the mud. Yes, we see one coming. I know to say. I don't want to be more confident. And I see you what it, and I'm really castle. And so that's for Jim. It's a free Jim command engineering, a dear, and I'm really castle. But I did tell and I base here. But I did tell you base here and say, yeah, dinner balance in our bar. Don't let my balance your bar in London, I'm sure you might see in car. Then a seminar or color. And now, Miss Ibuano, our hospital issues now. I'm a catcher, for me, the music, but it's a kid down. Opportunity they have done money. Now, they are renting the dime. I'm a catcher, can you make the Buano for hospital issues now? And then dreaming lab issues now. They can link with the source of this month and they are renting. And as you, there's no problem. What now? Or money says Sikano. And I'm sure you match it. It's the one of friend or catcher and say, Sikana back into the gym. And I'm sure you match it. And I'm doing before Quacoranti by no. Before you Quacoranti by no, then you Quacoranti no. Then I'm a call you. A cautious dying.
no na ko ye ko hwehwe dan no ye ko hwehwe dan na ma no bi e wo chi no ka chen se eh dan no ko hwehwe mo parent ti ama fa ba dan no na e ni ti no no ti pe de foforo ko lo ti na mi si o ana si ma no de bia no fo no ko ko fi ho no ma ti ye ko ya ba ko na to so mi pa ana ya da ti dan ibi ko mo no so ma nti no kwe tata na ya chesi kanedida eti jin bae no na mi ti ni she do na ho ma ti to ko kan ka jin isro asimbi extra ma jo ka credit da ni krami na bonfu ni personally feel no the tana edi komo no de good morning good afternoon good evening asa wa show them and show me na me be so no ko juma na si ya na ko transi ni na ko transi na mo din komo ni bi su din komo na ni the peace ni komo kwa na the peace ni the peace no ni ka chen se ati ni kan chen se ni si wa ni bi no ni ki tamitiana na asi ni pana friend na da da si baby control because a banana down or more than good man good afternoon. Apart from that, you know, and she I want to make it castle. Jane may be piano before. She cannot be blind, Chiamica. Jane may be piano, the before no Danica Casabima. Cannot be blind, ah. Not your Kadia, anything. Man, first time, wow, made the man a patch of the support you want the cause between Tiamane. I'm not sure if come out. Only cancer, because money, make us up, Okasano, and the general someone should do. The same person to the brother, and I should do. It's in the three, do Namasa. Number 3, Namasa. In person. Akoma FM 87.9. Okay, Bama, what are you uncle? It's ready to be. Until a banner salon is okay, no problem. So, to which you are missing canal, the what the bills now. You should make your own now. And I think in Kakuti, Misika, and Mano. And I miss you. So when you know I'm payment in the my phone cost to the payment amount. So I will not see you. It makes it feel money balance. And I miss you. You don't come kind of the balance in me. The 1,500 with the balance in 500. 87.9. Just as you can now what they share in hospital no. A dose chain, maybe now what they call high diamond mono. That's honey. What one work I say hospital? But I think Ubon work I say what's in my general hospital. You call you know. I know me can issues, but only doctors no Alexa. The media people in the blame on a payment according to the problem. Just say Ubon work I say because say o chia sika no my dan no a wo gba be de wo ka enti me pese me ho ka wo boy ye e wo ho yeah woman yeah where receipt be the December no ka 17 million and you say money ya we on the fire no wo pharmacy omo man ni vitamin C e na omo twema ni ekoto edro kro omo man ebi wo hospital omo se enkoye coronavirus test e no omo se 1,500 no koye ya so dabi o na wo mo anya we se omo man receipt ya wan receipt be anchire me wan kan just can wan be je na me se on titin free no so titin free ma e be ka me ni balance 100 Ghana wo de be ma me otiti free ma obe balance me 1.5 I don't know balance me o to go border nti ma ye ne nkasa nkwa ne mu kaka wo ye kromfo wo ko fa oba wo didi no hu wi na oja na no nsi
Yanko entino ene kwesi sembema. No, no that's it. Oh, kwesi say. Ba he say also di nana kwaku ni Facebook di nana kwaku. Pacho. Many nangi. Nika say we no. Na ika say so. Mami, no kwani kan tam akana na ntam kwesi kana na me akoni otiso say. Mami bia bontin. Ana me ku djuma. Ana jin hole ni se man fancy kama na nya dia neki enne. Akiochana. Di. Ni ku djuma no. It's a new media, Miss Redbury. Diamond go to Manamani. Man for the Kanamana, you don't know the Piamonti. I want to look piano, send no man quite. And I didn't go 2 beats. The 2 beats no time, FM 87. The born issue, a man. The born is man catching a baby. In the born, my idea, you come at the end from Mono. And you beat the Piamonti. I think Piamonti no di ko bank that is so can go no that is no permit so the permit no I'm feeling and I'm start to say pa dino you start to say pa that man ko juma jin and learn who make it ko tana form o feeling o pin to form a money and no change that no 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 time no boy the two from the free not the whole country because young before the phone no who be free but phone issue the boy I said and yes I point and call the Jesus can feeling and you to freedom it's not if you are even not call back and if you are a friend Jim no catch and say Jim the damn boy no so the boy man and yes I quite so and you found a big casa na ada bra wo hia wo no na woni dan dem sa brantie dem jiri senko be hia wo han wo dan a wutimu e bia wo de wo gal e ko ho di nti na wonu momo na diska ko han dan ansa makotrem before me ashia me no na no dan amede but in the two coin the time so no man go fie ho a hona me de ba me ma me ho na ka tama me se ti the car na me sika na Akoma kiwa na makotrem dem yes no problem ti ebra wo hia no de na o ma me na tie me ma me na tie na me ya ko da me fie ho wo ko da wo fie bajani ada efie ben ada no wan fa ba ya nkomu na musan ekọ sika foforo de ba ye ma mukọ han dan because that time na me try to fit say me dida me no da o ma me dem 2 times o ma me ya dance ni me no da o ma me dem 2 times and sana ye nya dan na atu akoti na o ni dan na be da me bi so dan no na e ka so ya ka ni so da o ma me ho e na o dan ya wa han so e da me say we kasa ni so say kasa ye ja mo ka nsem nya emre beko agisi the questions ni we be bi san say wo han dan pokra na e dan no enso ya so tim utu nkoda ma me ho na dan ne da ho obi anem utremu akosi se e dan ni be wa be hai foforo me pacho ti na no ko gan ti dan no na me nka ta person na me ta tu fi even kwa be no me je no kwa sha ya no na dan no ta na so ye na me na man person no fa me ti mo mo bi na no di san se me dan no dan no bi na me pa ni tiaka me dan no bi na me pa ni tiaka the witness more than 5 with one time manipulation 87.9 Kumasi is just some Jim kekano adentina na oda Mavis yo yem frɛ Mavis na Mavis yo na oda ho na ode me ni me record na ye me boa ka se me boa mami ame de me chiasam me da Mavis ha o mo ntare Mavis ho so bia ona na obeda woni dan dem na to ma me wa senya crime ana crime ntino baby a wodi ni crime me pacho yemre akra ne de no eso ebra a wodi nyinsan no ekọ tro ma me ho no se obo wa ma ne okra
now don't see what can money and a man so from Faka. Now, I know they were kind, say, oh, man, 200 Ghana cedis, say, oh, Fakanko. Oh, nothing you say, and saying. Now, oh, catch and say, oh, you move. My country is a Jim. Can I cry all the way to because if we say, it blank some of the canon, a bit black from the studio, and then like 87.9. And see that before other color, mommy, the cry and I say, that feeling about the king, some bois, some for a tree. Jane, no, they're going to down over the hormone. The meaning of a call Jane could be. Or catch your Jane, say, or more than. I'm saying if you know for dining my and for scan of my team, it's that very day, Jane, Ecoto, your friend Carlos 120, and then you see the dining. It's no more inside, and I will watch you. You don't see any woman. It's only and a bar, the woman of the lucky gate. That's an only I'm a and I've been looking at you know. And see, the board down the back, you know, and the board down the behind this. It's a confirm, maybe. Oh, I will call me. I'm confirmed catching and say, I really at the dining. The woman to do a few young women and man every minute. 7.9 Kumasi. To be between information and channel. Emma. Or see, young couple dating if you're free, see young, say you dating and back, and you dating, and give lion, a green and a if you own catching to do, if you have a prayer sign and a day, you are buying a big woman and a 50. You are a Pia Bonting. If you have told a crowd and catching and say, okay, I'm going to be dating, you should know what you are. If you are buying and say, oh, you are the friend, Manica, you come on, if you run one or mine, a drum, yes, if you run one, a catcher say, Manisca no fan call man, hono. Okay. Now, my report, if you run, say, will guilty, now on you know, no, not for no dear man, say, what no, and saying, say, no, Marco police family. But my uncle police station because none say you are no yes I didn't. A drone on no more ye. Mama so called hospital momo confirm me say bia one no me drank what this saying insane. Mama be our wedding Mama man cream white one be you should and your name like your man or the million and I started to say, and a free green a buy. Okay. The free green and buy, and I say, it's my name so young and the pay, another ton because of a green and into another ton. See what it is. A quick man could be an one and it. And I'm the son of the Gideon Concassa and a dow. I'm going to be a coffee and look at you say, oh, my dear, oh, you're the young dying, your master, your bed, she shouldn't see me. Miss Row, oh, trim, and you should know trim, no down cat one, a bit clear. So you try the twine be two. Miss Row, at the end of the day, no one could come or be bashing. And if you want, Uncle free, a furniture buyer, a freedom buyer, or you know, harbor. About 1 hour o'clock, and about being gentle. Yes, you must see at San Simonado. Yes, you. A semi seer or Selenia, Obedishi, Obelia, a better nation. You Piscata crab, Mama, on Fanco, in David. For now, needing musical for now to see by the maybe day before. My yasha say,
uja no kwae ema no koye no na woni no edi nkomo na munyae na woni ni di nkomo bia wo send ni ska because woni so girlfriend nyem ena wo de call ma me ho no okay like me akona ma me ho no no kre and time frame on time frame so ene woni me the number nti woni me so onyem ye mpesa me so na wo send ni ska na onfa Maa Akos Obana TV but Suban won ene yasem na okay ni Suban ye but oko o ma me ho no edi na sayansa na wo kwafa ba fofora kwakwaye ne ho ade no oh no kwani ene de me chile because oko ne ma me ho na chaka kra enya bible so me ansa na nan oh benya enya su one minute but also okwa ne nyabo so me say 3 months 3 months and I ko hu ba fofora ono wo ye ne ho ade but so han ne no ade okay na sabre no na waka kire Janet Sebia woni na jaya na sabre no na Janet na o ka kire me say na me ka kire me say that time na me na ware that time no so na me na oba bia ene tonight na me say Janet ka kire me Janet ni Sibiano yetim that car na bra madatana na me show na wo oba ana si umisika na me si no tenebi na wabana ana so nyaade a obeba hobi na me si you mate that very day na oka se nyaade obeba na me se dey na se nyaade bia obetana na ma me ho wa na me si you Akoma FM okay no correct man friend because the moment you see me credit after as I said no kasa now brief wakati corner me man free be okay na chesa okoye no kura wanwo na onyem na oye ba foforo ho ade okay sapa na ada so no neti na montima tete oh ya jai ono so wo wari na di sense mo jai no the they say 3 months to 4 months we shada ye no ho ade ankasa na 3 months to 4 months na sa wari ani sugu ye eno ye ono ba foforo nti me mpese mewura eno mu bebre sa na ye hwe ebra o say mu kwada ni de me brainti ebra woni Janet wo ye na wo frɛ wo kan sɛ wawo no ubisa ɔse wo ka ubisa no asɛmbi me patro bekai macho entro ɔse ubisa no sɛ wawo nipa na boa entro Ina oka say Nyankopon be chia oka wo se oka say entra Nyankopon be chia oka papa o hu ano me nka hwe se wo de wano ede no fiewura no owo ye be friend ne wo akwa fiewura na ma CID fu abeyi no ma tu agu a no ma nka ye wo de ma ntimi nkoyi no oka say fiewura na nka nkyere me wo dem yasem kwatu nanim e ma fiewura ne frame etumi fo se ma minyi akora ne nguna nipa ye nyini wo no ye wo no ba ko pe no later wasa betwa ho se me ni fiewura no wontem ho se fiewura ne mpena ne me na wa beto se fiewura ne bekisi me wo Nyankopon be chia ka Nyankopon ne be ka me ne wontem asema ma wo no onyem no ko ye se wo ko yagu me pa cho ma anya se me na duro ya duro ya de pipa kro ni so no ya de pipa kro so mimi nim ni din na ewo onu imane ni nomam na mimi ko yi na me hye da hwe bi gu mafono na me dam nti me lock door no fi se na onkasa me ho nti wa no maduro no ma no maduro hye da so di ai na me ndidi ye nso nti na ma ye mre na me da ho na mo frɛ me amemfa na me lock door no nti o mo bu puru na ni na ma me ne se ma ye mre nti no onu imane nko pa aduane ma me na so mpa aduane ma me mi wu o mbe kwa kosi nti je do kresa wo no maduro da bi ma me ne ko ma shi kenke no de brem se me nom nam se me nom ono yima no se obeka no kra yima no ji kenkeni nom ye se on fa ma me nom mi wo Nyankopon be jeje wo be ka chem se ma me ne ma me aduro e ma me feye kenke no ma hye ye no de brem me wo sai ji kenkeni nom ye
South dance for no mu yo motiase fiewura ne yire ne tiase e de na obo fiewura ne yire mo nsem no de ne say do so ankasa na ima wo kan sembi wo kan say obaya wote we ne ho ofepa na susuban na woni ebrebe na hunu se woni suban mani sabi enipa tini se sante ne tai na je no ti hoyi na me ne no what's that type of suban they know by time on the field and so close that is where that kind of suban started back. Yeah, this suban na the yet to say. You know or no kasa hash or kasa so no person fa dem bo. So the suban ya me ka say bia no de mema somehow. Mema somehow ba. Because suban somehow pa. Okoye don wo ka super la pass. Na no free okoye don wo la pass. Wa anya la pass na me koye. Na one me nkasa o ma me aduani ndi nti me frɛ madamfo bi wo Madina sɛ me pe adwuma ye we sɛ baby na me ye adwuma na me ne ni sister ne ye adwuma no o frɛ ma me ni didi na tem sɛ ma me ni ntua me ka fi sɛ na me sika na ye di wo fie o ti akatua ne ma ye no na o frɛ ma me ni didi na tem ti ye sa me ntimi nko adwuma mu obi na me frɛ ma me na omfa ye frɛ mod o pa ye frɛ mod sesia da won twempra wala pass me pa so da bi nti me frɛ madamfo na o pe adwuma o dansoman dansoman na me koye adwuma no na sa adwuma no nyense ni nti na me ntimi nsan ye na aduani adwuma nti na me jai na me san ba me ba me koye kwa me frɛ wo yima o faaye me ko dansoman no o faaye mami ele be mati na ko ba bia nkra ba me kraw me koye ni ti ansa na me ko dansoman no me koye ni ti ba na oda dem mo na me kra se me ko pe adwuma ya aba na oda dem mu ho mami wo me enye mi sika kwa na odi ton pabo ahye enye mi sika na odi ton pa me ko adwuma no obobosia ofiewura ne yire ne ho me ba me na me chia like bill ya semo na wo ye adwuma tama me ye adwuma ni modu mo ye adwuma no na wo ye adwuma na enye mi sika kan fo me ko ma wo adwuma ho ne ko ma wo adwuma na sa wo na wo pe adwuma ne ma me ti wo ma ne sa adwuma ne che se wo se wo no na hwe na ni pa cho asema o kano ni krom na sabra na wo ye adwuma ben na me ye adwuma e wo temasti e di adwuma hefa temasti Oboa di ko fi papa wa adwuma na nsa ya ma wa metrafie kakra mbacho amna me adwuma na sen ya na ko fi papa ka sen se me fi wa na nkasa ka sen se mbra na company bi ayo tema na yenko ni submitting documents mo na me see you mate ya call no manager ni nsan yeden an kana na me ba fiba that is where me buy na ono be na ti ono de me mama fie ya no ni yele ni say on friend no bi sam sam wa hin na ma obi say some question na ho hin in the day da no ko da oba nchen that day no ko da oba nchen ma de che wudi ntro say ko da ma me me from ma me sin 3 days kwa na ni ntwa o so o ko da oba nchen me ide ye me nwa kakra ne say wusi onu ni eni suban oye memasem ni ade but wo suban no wo be yi free wo nche akoye 3 months na wo koye wo ba foforo ho ade wo koye wo ba foforo ho ade ne 3 months na wo sign ni jaye suban ya ka ade so Debbie wants some na bia na me you who can me yi bia question we say we see one ni suban one wo ba me ba oba nyim wo nchen na okọ wo ma me wo na ma ni sika de koye wo nyim ba ye 3 months pepe o tumi wo ba fofo ni na nti hwehwe na busua mu so ye koye ne ho ade fine One sabana suware ye na 3 months awade na gu. Emba no dey na sawa na wode. No pepe oba no na wale na gu. Me se oba no ye wo ko ware no na woni ni jai boso miensa no wonu na enye ana sadie na enye ma bu jai. Ebi. That question again. Any question you can say eba na. Juma na me ye me twi bisa question bi a kire ma adwere. It will be the question that you might answer and question the answer. And so
FM 87.9. Na yina oko wari no obansi na wari no should be. I say, when you go to maximum because only a part of that wari issue may be any. The only thing is the part of that. So occasion say occasion say no akolani picture. Akolani picture no ko akolani picture be bi no hono. E only XY. Only no come. Yes, I wouldn't want to worry for now. Your banity. Nasa would treat your banny good be a koya. A baba way some more Becky can ain't me one worry and da. And can we know? Brandon the back. Or Becca's rubber blocking. Me friend, old boy, me say, send me flow, you be a man. Me qua wash a mamma, man for fun and fro, you did that was sir, oh, bound Mrs. Tancha, dear Guasia, as I say, where Chicoya, and me fro, you know, me say. So I'm not showing him what Janet said they were jamming now. I'm a bre. My no banaso na emizemo relationship no de mu nsem no bebre but mu ni ho bie mu akora no na eya ya papa o se akora no wo hwe no Sana kai wo se wo hwe no na una wo hwe no Mami akora no hwe issue no de buy no da say Nipa na oti ho no no play my wish like asana that can be a big one you can say I'm blocking na block you. Oh yeah, then. Oh yeah, then I'm block you. Then I'm here. Oh yeah, then. What's the me no on something? Then all sending me messages be brave on Facebook. They say that you want to post me on Facebook say, "Oh, they born two from Lebanon." What's up, born two from Lebanon? Me yen sha kra ne de na yen brush mo relationship so you shut your fucking mouth there and let the right people speak with you. Even Sabadin Banyan and I don't know one thing of Yanka. It is the minute I bring for the millions of friendship. Never share Queen Akolano, which my son come up as simple. Every time when I did my temple, Guys, Ukraine Busumisia no oko ni sisters mo senka wo ko kan bibia na ka watua ka da ho no ahwe oba me boa the call no amana catching calendar ko ye ko si sign wo ho amana catching calendar amana catching say oje for now me market ya no dem nai ba obo pin se market ya ni ba ni maba ni be ya eni mo 1 2 3 bi gugu akwan mu ni tun sani ho ifi ho and I didn't make up to say, oh, and the man who's casting to Bob, so we see quiet, Aklani Papa, and today. When company see any campaign, said it's a factory, if we something, no, not me, Bob, few ho, and then campaign, and something in campaign, or in Jimmy. And I catch him say, and when you come going to some person who are Aklani Papa, if you the man, the German is called the Nimbra. So no food, I know maybe a colony papa near. It's the crown, no Masamba. Now, ya Transia Cassassin. And besides, we calling a minute coming in a tanker here, the coming man, now, with your dad, that can someone making someone come across someone from the lady. And then the catcher will say, no, you need me because the son of the bunny dear. You need me. So, a cockroach or cockroach, okay, it's Sabia. Never. But can you say, for now, you music by why am I for Sabana? I say, I know for Oba, and no Colani Papa, and I Oba, and my own problem with you. And so, I'm coming with you, and the India 500, 500, and I say 700 minutes for carrying from Kumasi. In and out, I'm not 200, and the banana 500. I've done well, but it means in cry. My Nadia is so. It's only Jane, not you. As oh, with a Nimbra, no man the woman needs to look at it. In the corner is a bar, Indy, in a Canada, about Mati. Because of the wind, I see now we say more just say, and look at some visits, no name, Yahoo in our first visit, and now they call no, no one are crying that. No, because among us, I'm person who are Colana. What's the music? I come as one fashion. But among the person,
like in time didn't come up because I know it's like I didn't come up. Then come up. Okay, Oko, you're saying I wouldn't want to cast an equasi. Okay, before my corner, I can know the car cast before my corner, and I'm afraid maybe book much than my friend catching the game. So I know I can be able to that I'm a catcher said in Mexico. But I will because of the moon was in the back. This is the person who says, maybe or no name guasia saying, Nanim was any no because say, Musu, you will see no before I was sent out to me, and I want to be what would be any biao, and I will be back or share them on the way. And tell him was a now, okay. The moon guasia and Jim catch lemon say, you see, only be our papa. Hey, and one glass, I'm hearing a morning glass. I'm the customer, I'm the tray. Never in the penny. And many the big baby claim say, never, many of the same person will find money. You can see the infant culture. And I'm going to say, who call you to many one more tenacity and now? Because when you can catch him, maybe and some labor, just as nti wo mo say bia wo ba ho na wanyem no wo mo hwe no wo yi o mo kotuatua wo ka sei nie entitua no pacho o ma mbo meka wo fi eho akono wo mo wo kra wo mo anasa hemrache e na wo sori ko ya wankra Maa Akos oka bibi o ba bi sa mo ba di ege ti ma me ko ayentro Jim on kan okrai na wan kan okrai ni e san san ni nsa on kan okrai e ti o ko wo kra hwan wo kra hwan se wo ko no kra hwan Maa Akos na ko bi fi no na me ni sisters and sister ni ko ni na transi ana me bisa ko so na bo mama ni nti me bo mama ni wi ni na me si okay da e ho dia amane no dia wo bo bi chese ba dia o kan ye na minti ase no na me peso yi a no wase wo mu ma waduane kura di bibia ye kama e ma sa da no kura nka obepe no sabe so sabe nya ro obepe di no e wo ne sister dan ya ye de ma wo se dem wa ma wo ko kwan ni trade ahimra che wo mu ba na wo ti lo go ma me ka se ma kontro me asem de be shwa mi dia onfa I'm telling you. Mami Munchebo say, oh, corner, what crowd? Because of a semi ability, what Ima oh, corner, what crowd? Why? No, corner, and Jim, no, Colin, what they know. Obama, young matching. What crowd, sister? What crowd, Nikuno? What crowd? The catch room say. Na kwa humachi because na kwa jubanti the thing do it na nko machi omo dai wo ho we bet to be abom because what they can justify omo enti wo kwa no kra hwan the bobi pun say kokoko anaka kokoko ono no ono pe na me krae ti wan kra me kra mo jenu seta ba wo pa na ntoma no a wogi fra ye no a wogi bumu ko ye no eno ano no omo ba na oni ho nani I'm not kind of idea. And you look great. Wobano, when you feel saying, Cecilia Casadio, Kikako, Montana say, 2021, 22, 23. 2.5 years in Norway. Aklano, 19 February, no, been 2 years. Native February, no, been 2 years. Okay, me pacho wutu ni din. Very nice. Because of summer work on it, and Sunday is fine, so about you, they say, and Sunday is sequence so about your body. The Diana, crossover. I say, and she says, I can walk 2 years. Will some sick sign a granite to be as a father? Okay, for now, the make us in because of because of what? Because of the mother, what the mother always does. Because when the mother innocent, the mother always put me in the
sɛbi tafa kyɛ obi de hyɛ mo so obi de hyɛ na sɛbi asɛm aba na sɛbi emusua etugu ne so a sɛbi ne na mafom ne funu ne nga ɛne mafom a ɔmo kyɛn no ɛne kwan so nga ati asɛ ma no sɛbi tafa kyɛ asɛm ne na ɛka yi asɛm ne na yɛ ka asɛm baabi a ɛnyɛ nka ɔpɛ sɛ asɛm no nkɔ bi no sɛ mo ntwi ne na mo fan ne na mo ndi deɛ ɛnyɛ adwuma na se baby asem na kodu de besia because wako fa wo de hye ne maame ne papa no na wonim ni busuani bia na woni na wo wako wo maame wo ko wa send ne sikada wo wi wo kwanko yi no akwani go 2 years hu sika mai but uba ye no mebo uba ko say ne sister no wo no na wo send ne sikada wo say go say ne sister no de ye me ye ne sada say ko pa akora na di no wo say ko pa na fa no one can channel say one sign one channel